Vážené diváčky, vážení diváci. Hamlet sa mýli. Aj kam? Byť či nebyť nie je tá otázka. Tá otázka znie, prečo sa vieme vôbec opýtať, byť či nebyť. Nesmieš ma pustiť von! Počuješ? Počuješ ma? Pretože prvé, čo spravíme, že ťa zabijem! Či mu odpustí. Boh sa spýtal. Či Miyamoto trénoval sám. S palicou v lese. Či mu odpustí. La parentà Turnet. Зараз неможливо провести аналіз і з'ясувати, якою речовиною було отруєно людей. Адже перебуваємо в повній блокаді, а епіцентр ураження обстрілюється росіянами. В тому числі